ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol ha kini ke number harum. Kelab penlingok nganyi ke donya taksi kamai hang ni hanong ba Shillong nomor bagi mi atli ke taksi ke bidan uju number plate bat bura atli ke kamai. Dek hamadi na labba uberitra yu number plate ude donya taksi uba kamai hasora uba jilat star nong kenri kat ba kawai pat ka kali ke bidan uju number plate ke dek kali jong ba scam kharsano. Bro atli kali ke dan yu number ubedan yu registration number ML North Sun H Line North South Sun. Hading gajeng ujor na kinonya taksi ki pulik lawan benpen bat kamading la tano ya bro ali kali Syasada Police Station pantoket banyak ke jongno ke bedai hong. Okey tak gerak. Tang ni halor ke komplain mengilap akidan artli kali ju nomor plate ML05H lai pau sausan. Halor kini ki dokumen ilai kini itra jo ne kali di ba jilat star nogeri di napo snong sora. Tekani ka kali ke di jui demangi nak asian ru ba pinduk asian ru ni dah screen bai kali nalor ki dokumen ni dah screen ba nalor ki license ni dah screen ba di hapo asian pindung ru kalau ke ba pindung ada pimbiang di dokumen berkhoi ini di try jo kali ba biang di dokumen halor ki bangi laskin ki dokumen berkhoi ni sayo kini ki dokumen berkhoi kene ketika permen pak jilat star nugeri kayam klik snong miklia skill idina po sora kalau balengok dah halor ba kumno kan gila wan issue ke stiker mah so lengok mo nakapor ngilai menakan ni dah ko dang yo kat sekali kali swa da jono plate tementas kan ni tingi susi amo kajas ka kumno ki issue ka stiker na po SBS kapani ba kan kay berkay lang kadon kay ka jingle lendak nang ni tay mo kumangi tingi kamay ba ni habangi skar Kupli tu kali rupa siyo sekarang komen driver kamai komen dari tamu bos tu. Abai kanu ni kes ni lek mundu kan. Kedai ba numya nombak ni asian numut dia kanu permaroi lah. Lek siu tahu kali kit drops. Lek kamas ni syak kanu ni try budi original lah. Lek kes bom bos si dia kata kena kali yang ni wan ni pur ban ya kita berkhaj. Lumba ki express ni ba ka bor jek an Kapale yang kebatengnya bukan menjasuk nang nispat kan. Tikar kisu na po SP office. Man kasi sin chisnam kisu ya ka tikar. Baru kau ki dokumen nya produce be. Jawaban yo ya ka tikar joka na po SP office. Baru pratli ki dokumen nya penilot. Ya penilot ki pratli ki dokumen hading katangi sayo ya ki sayo tikar kan. Apa ya kan kali ya kan kali ngilap lembah kejerap joka jong iba jerwa lai gidan ki perlok ibe kamai si sermo ki iba tu kali kade kan kaju nomor plate ki sora kundo nyongi pet bayo di bakal alfabet mah di J H OK ra reda da ke jing pet bena ki di uju alfabet di kuno uju alfabet to kan nomor plate la bandai kaju tu bawa alfabet ya fer ndai bang ilak mata di alfabet di uju ta ka mamno abal long am kadang we ka ki suisin kade ka kali na sora tambah ka stiker kaya fer tambah kata kali dia ka bambang ka kisla Tahu perlu ni nasara ulah asyak kau dapat Syasada Police Station. Haduk balik bawan juga kami yo ya itu. Siapa yang uduk Syasada Police Station. Kan itu no. Kumno ka Police Department ki isu ya kena kastikar nustu kan. Ki babu yang dokumen ski yo, bombiang te kumno ki yo mo senjar. Siapa ki isu ya kastikar, jaban cek ya ki dokumen jong
ya gitu dokumen seperti nalo ka permit ka RC ka fitness ka MLMTU passenger tax road tax fitness pollution frateli ki dokumen idon kaban check urkhoi hading ki frateli ki dokumen dakal abyang lo kita yaban isu ya ka stiker kata kalong sistem sistem berbor kisi isu ha po Oktober si mo terbuka sinya selama iya sih itu dia Pot basim ini kali, lihat kan pada long inador lailak. Jadi tempat ngaji sana long par ayu bisa, tuang berada ayu bisa bro, bisa cepat. Tuang itu menyipat long, apalagi udah bisa teh begini itu dan mandai bah. Apa yang bisa kamai, setelah kamai minta mesti bukan long kumne kerja kumne, donong yang tahu apa. Mentah itu beri saya kan wah, kau yang lombok pun tu, itu usuan ni hanya perlu ni tentang usuan. Kita rengyok kan kamai kan, dah lah nomor uang dah lah ada sirup besar besar. Oh uang baterai buat itu nomor tu ke sesuatu kamai tin dia baru kan, kamai kita long hadir pada siu kalau komju ini, siu arsenesia dia pada siu tu pakai kan. Sementara uang dia long tip kerajaan apa tu ni tak. Ayan penduduk tambangan kita kan. kumlo pat kiyo ya kene ka stiker pat na po SPF. Yo lang na tayo. Ladon lupa ko. Benda gitu. Salah. Nah masih. Semua poin tayo tra. Sikat bahaya. Kemarin kendu itu ya kendu hati. Mana piyo ka. Ayo sikat bahaya. Mana piyo. Ha? Jasan. Jatang tiba. Uang ba tre hati di unang pa. Mereka kata tre kata dengan provinsi kali biasanya kemasannya kemudian jusanya nomor bomba tu sih kata tengah bomba long kami kali kali joki yang pidi try ya yang pitiet auta uba ukam udai ubat traditio am kamu uang baterai itu biasanya kemudian jusanya kamsanya fi meha ni tiap kali witness way nak kalian fi witness mano nak kalian ni bati witness mano ini sekolah bakal ya betul telah tep aja bisa ada perlu bisa kalau bisa soal kisah untuk kami asal tapi malam kata nget tar kata teh bom lahau kamu dalam ni teh hap ya sya luar apa hello choice of film lah kan karena sambil kamai teh namanya atas sistem pio stiker kita ayo lang napo outlet na is kasil na napo riboy alang tu beri food dan marfunta dan su Mana pa piyo switch off le. dan duwe nomor di dan duwe nomor balong dakun yo Ha? Wanikong hi nakaliang duni kung ka posisyon nakaliang duni ka is kasil local taxi welfare association sa kami alor ka jing ujor nagiliang kitry kali na kupor ba halor ka jing pendem kam tu kidon kiriu sim kabu ini kita plate tu kali ini kali kamai duni ne po silong de nakaling ki kaseng hi kamdi su tang ka ba dang sistem ka ba dang mata ni kong bingilap gini ja kata la arsen laisin keju hi ka jingjeng la alap gini ja jinje te nakaling ki kaseng ta singi lai obat yang sakane ko kali ko penun kam uju station nomor kam kana kali ba kamai sport sora ka ba dang ko jungi dan nakaling ki kaseng hi su sa sisin bang ikentu bang ya ka police department ba aduk bami hi gini stiker ke sam stiker nakaliang ka traffic department kumi yang stiker apa hangnya apa isa sales nakaling jungi kapor hi lajulap ba ini stiker kibun ba penuh tambak lah kamar ba abakadu sini gini stiker coba idon diberi simet tu dan dabiang ikut isla dan kali dabiang permit la suyo tak bertiap naik ke stiker la penuh kam stiker alor kata kisusiat yang stiker kisusiat ya ka rong orang stem tu kali la suyo kamai baik de nakaling tungi kumbasangi nakapor mi tu ya ka traffic department yung ba kakunung nuru by day stiker sobha ben penduk no swa namar ba kasniu bakadu ka penong nang langkanya ini pak long langkanya ini pak basiu hok myo kata hok riba suwan mensulek butuh
hit tu intai stiker la suka mai sup dalam dah kanu ka jing sa kanu jing checking nak leng police department aga liang traffic department ni sekentu yang sisisin bohong ba dah kanu ini stiker pidi ben pendu buat haba checking kali cek bagi kod isla original be jung kali Omi kini stiker nomor lingba kini stiker kita seniu mata penangkam baklai kini stiker mata kini stiker tu kali ni obat mata kini stiker dah kawai ke nomor kali kali kini dah kawai ke nomor kali ya halor kini kali ru mata bunyi obat sisis nomor tu kini kali ru kamdei kini ke nomor kali tu kini kini sisis nomor kali nomor ke badai nampo region kata kini nomor kali ka ML10 05 ML10F ketika 6371 mah 6371 kepanggil acek mana nakali version de nakali tu sin hikum kaseng hi ikenturu ikitu i try kali ba nang syakman ide men pembiang iki kot kisla gobiang kali ndai ba ongor su pen itang de stiker nomor apa kedu iki stiker ki sulong tang kadur bus pen i tray tama apa kedu hi kumata bangilap kumbapilap nila kay jong khmat ru mungkin ni ba dayat hok de kot kisla ki ba apply hok de kot kisla ki jong ki tray idon ba de ki ba sim ka buling ba ki stiker buat nakalian jungi ocean ru man ki unit apa ocean ka jungi ketu ong ba apa pi pedang ki kedu ki hot apa ocean ong ba ya kali ru pihak penpek ya pensim ki kot kisla jong kali jong breu sang ba kan suk ba kan sai ka ba kuat kan long ba kuat ya po ocean la ta kalong kumbamata na kaling jungi tengi minum pedang hidal leru buat kadai bitang katai ba kadu na kaling jungi ba sengi kan tu police department ba Ciao. stiker